Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lucas iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. At daanak iti asawa ken dua nga anak. Isu a nagdesisyonak amang bangon iti negosyo. Iti kasta, adda pangalaan mi iti pagbiag mi. Uray Sabado ken Domingo, agtrab-trabaho aklatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda ka di manan papanam, Lucas. Apay akas tati kaus mo. Inakitaan jay bagbagada a shop a mabalin a maabangan, manong. Lucas ta, agpatakder kamutan iti negosyo. Wen manong, iti kasta. Maipaayak mat iti narang ay panagbiag ti pamilyak. Nasayaat Lucas ta, ading ko. Lakay, rumor ka di? Wen, inakman kitaan jay shop ako nada a mabalin a maabangan. Kasta niya, nangan ka din. Nakaluto ako na. Sana bale, nagkapiak maten. Sigurado ka. Wen, mga anak tulatan inton sumang petak. O sige, inakon. Sige, ading ko. Nanang, ayan ni tatang. Adda na patag-anapanan na anak. Mangan kayo mutan. Kalpasan na, itulod kayon iti pagadalan. Tsak kayat ti mga nanang. Kayat ko ni tatang. Sige, no saan ka amangan? Saan ton nga agawid ni tatang mo? Anya ti masida nanang. Tay paborito yung nga adobo. Wow, mga anak nga ruden. Very good. Sige, mangan kan, tauray umunakan. Sika, Clarita, no di mo kayat timangan, agbati ka ditoy. Tsak kayat ang tagbati. No kasta nga rod, mangan kan, tapno saan ka amabisinan ija eskwelaan nyo. Kumusta tinapanamlakay? Nasayat matbakat. Agsubliak inton bigat. Taglinis ak ijay. Okay. Nakaluto ka kading? Itay pay imununan anang dagiti anak ta. Kastamot ni Manong. Narabyan kamot ngamin. Pasensya ka na. Maawatan ka, lakay. Agyaman nak, tamaawatan nak. Lakay, Hmm. saan ka kadipay analpas dita? Adu pa'y ti papeles apirmaak. Agraman perol dagiti trabahador tayo. Kasta ka di. 5 bulan lang tinapalabas. Manipod inrugik ti negosyo tayo. Ket mayat ti taray na. Iso a planok ti agnayon iti trabahador. Ta sigurado, umadumat ti customer tayo. Kabalampay ka di. Ang mga numasapol mo titulong ko. Kabalak. Ti aramidam, agyan ka lang dito'y balay. Asikaswam dagiti ubing. Duwalaan mo ti anak ta. Ipamaysam ti atensyon mo kadagiti anak ta. Siya kon ti makamo iti negosyo tayo. Jakmot kaya ti agururay latan no anya ti maiyawid mo. Para mo't lang iti pagsayatan dagiti anak ta daytoy. Kasapulan da ka iti sibay da. Kat pangaasim. Agtungpal kalatan iti ibagbagak. Inakon, Lucas. Taamangan numaladawak iti biyahe. Agbakasyonak tumanan ditoy. Inton sumaron na bulan. Sige manong, agananad kayo. Agyamanak. Wala, manantayan. O sige. Tatang, mabalin ka di ata kayo ti makimiting ita. Ha? Sana mabalin anak ko. Ado ti asikaswak iti restaurant tayo. Sana bale, adamat ni nanang yo. Kanayon mat ngamin ani nanang. Di da ka di gurguraan. Aming aramida kat para mat lang iti pagimbagan tayo. Manumot lang nga oras ay ti meeting lakay. Ala, sika ka din ti mapan, bakit? Awan mo ti aramidam ita, saan ka di? Ne, kunak man no nakaturog kan lakay. Saan pa eh? Ado pa ti pipirmaak.
Apay namin aya, adi ka agala iti assistant mo. Tapno iso ti maramid ka dagita. Saanan? Kabaalak nga ramidan dagitoy. Unay mo ti kastan. Anyati ko nan? Makaungat kan samat. Kasano? Kastamot la kanayonan. Anya nga ro ti kayat mo nga ramidak? Agtugtugawak lang ditoy. Saan aday ta ti kayat ko asawon lakay? Ibagam laeng, no di mon kayat ti mga awer ka dagiti anak ta. Tamangalak iti katulong. Kabaalak mat. Sige, unak nga roda na maturog. Sumaruno kanton, inton malpas mo dagitar aramidam. Good morning, lakay. Abay akasta ti kawas mo. Nalipatam ka din. Tiyan niya. Happy anniversary. Ay, iwanan niya. Happy anniversary, mate. Bakit? Pasensya ka na. Nalipatak mo tayo. Kan pasensya ka no nakaungatak idirabi. Maawatan ka. Amok, nabannog ka. Iso ang nakaisawang ka itikas jay. Agyamanak ta mawawatan naklata. Alaing kamutan agsukat. Tarumor tayo kadagiti anak ta. Maragsakan lakit ti dagi jay. Urayan dak narot. Tag-shower ak paibiit. O, sige. Manang, hintayon na. Itay kami pa ilang agon uray. Urayan tayo biit ni tatang yo. Ag-shower pa'y kano. Wow! Nagmayat dito'y, nanang. Kaya't ko kumamat ti agbay. Ay na, ibagam day ta ka ni tatang mo. Diyak kabisado ti agbike anak ko. Ang mga no isupay ti pakadisgrasyaan ta. Tatang, agbike tayo man. Kayat ko ti agbike. Ala, agbike tayo nga rod. Kalpasan na, agboating tayo man. Ne, lakay, adaawag mo. Ni Jonah. Hello, Jonah. Sir, kasapulan na kayo dito restaurant. Adda nga min nagreklamo ang customer. Kaya't da kayo kano ang makasalita. Family day may ita. Mabalin ka diya, da kayon ti mga sikaso iti dayta? Da kayo kano di kayat na ang makasalita, sir. Ano saan kayo kano nga umay? I-post na ti restaurant yo iti Facebook. O sige. Ibagam nga urayin nak. Sige nga Rod, sir. Bye. Oh, apay ka no? Kasapulan da ka diya restaurant. Iso ang mapana ka diya itamat lang. Ne, adamat dagiti staff mo ijay Ala, si kanti makaamo ka dagiti ubing. Agawid kayong tulatan, hinton malpas da nga agay ayam. Si kakaditi akin kuko iti dayto yung restaurant. Uwan ma'am, anya ka diti parikot? Ngamin nabayag nga uray ko ti order ko. Kat i-deserve da. Sa balimat amen tinted da. Kasta ka di ma'am. Sana bale, numauray yu pa'y, ipalutok ti order yun. Sana tada na pataga papanak. Kaya't ko lang ay bagakan ka nga i-train mo ana sayat dagiti staff mo. Iti kasta saanan ang maulit tinapasama kanya. Agyaman ta makaawat kayo, ma'am. Pasensya kayo na. Ikarik, santo na maulit pa'y. Nasayat nga rod no kasta. Sana bali. Agsubli akto mo lang ditoy. Agyaman ma'am. Awanan yaman na. O sige nga rod, tada na patag apapanak. Nay, adda kayo matgaya, Manong Robert. Kunak man da seminaryo. Nalpasan. Iso adi magasak dito ayan nyo. Ay, umay ka nga rod. Agkapita pa'y Manong. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan no mabisin kayo. Bakit? Gumurgura ka kadipay lakanyak. Asino ti saan amasuron iti kastangar aramidam? Napatpatag pa yan day ta negosyo, ngamda kami a pamilyam. Mawatan na kumamet. Anya nga rod ti kayat mo? Saan ka nagtrabaho? Kas lang amin saan kami napatagkan ka. No anyaman ti saan nyo anakin na awatan. Ornosan nyo. Iti kasta. Saanan adumakalpay. Tatang, ada ka no family day medyo pagadalan. Kat kayat ko, sika ko mati umay. Minanang mulatan. Tsak kayat ni nanang, nabuntog at umaray. Nakasyagat maabak kami.
Kanayon kayo matabisi, tatang. Di siya akong timapan. Ha? Nga Uncle Robert timapan? Yehey! Agpaiso, Uncle Robert. Sikan timapan? Ahapay kit din asaan. Sige, Uncle. Isuot yung tungarod tay t-shirt para ko makani tatang. Kunang amin ni Teacher Mi. May sa ko maakulor ti t-shirt ti per family. Iti kasta, nalakada nga ilasin. Okay. Diya may samat. Usa rin ni Nanang. O, sige. Manong Robert, sikapay lang ti makamo iti pamilya ka. At ang amin napatag nga aramida kay restaurant. Saan ka amadanagan, ading ko? Siyak ti makamo kadakwada. Agyamanak, Manong. Jonah, sikapay lang ti makamo dito restaurant. At dabit papanak. Okay, sir. Asikaswan nyo na yung bagdag iti customer. Iti kasta, awan ton ti agreklamo. Uwan, sir. Awagan daklatan o damasapol yo. Awan kayam, sir. Itang agrugit ti baro nga staff dito restaurant tayo. Sikan ti makamo. I-train nyo na yung bag. Ala, mapanakon. Adaitan ti pamilyak. Darwena kan Manong Robert. Naka-holding hands da. Anya ti kahit asawan da ito eh. Saan ko nga ipadlaw kadakwada nakita kita? Umasidag ka kadakwada. Manong Robert. Nakaumay kamat gaya, Lucas. Awan. Iday pay. Inuray kayo lang arumar. Nalpasan ati family day, tatang. Kasta ka di? Sayang. Saan mo anabuyan ni Manong Edwin? Intun sumarono. Umayak ton. Noda ka kumaitay. Mga noda kayo ka ni Manong Edwin tinangabag. Saan na bale? O sige, tagsubliak nga ro din i restaurant. Agawid kayo matan, ha? Sige, lakay. Saan ka matgayam asumurot nga agawid? Sige. Masapol ko ti ebidensya. Kat no maduktalak nga dadakas nga aramidan ta. Tsak, ita mapakawan. Kulak man no, da napatag-apapanan nyo, sir. Nagsubli kayo matadagos. Kuhay. Dala na lipatak mo may kuwalaan. Okay nga, Rod, sir. Taybilin ko. Asikaswan nyo ana imbag dagiti customer. Uwan, sir. Di ka madanagan. Ni Manong Robert di umawawag ka. Hello? Hello. Anya ka di nga oras nga agawid ka. Mga numarabianak. Adupay nga minti aramidak, Manong. Kasta ka di. Apay ka di, Manong. Awan. Nadamag ko laan. Sige, bye. Apay adamdamagan na. Noan niya nga orasak nga gawid. Anya ti kayat asawan da ito eh. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay nga da kayo dito'y seled. Lucas, kunak na saan ka pa makaawid? Ti kunayo, jak maduktalan ti aramid yo. Isumot lagayam at di mo pa'y kayat ti agawid, Manong. Tadagayam man aramidan nyo iti asawak. Agpalawag ak, Lucas. Jak kasapulan ti palawag yo. Pumanaw kayon. Sakbay nga damaramid ko at dakas kada kayo. Pangaasim, Lucas. Pakawan anak ko, ma. Amo ka na dagsun ti basol an aramidak. Pinanunot mo pa'y kuma. Sakbay ang nagaramid ka iti dakas. Ikanak ko, ma, pwede may sagun daway. Ikarik, santo na maulit. Pangaasim, Lucas. Saanan, Rowena? Nakapagdesisyon ako. Panunutam ko, mama, ti masakbayan dagiti anak ta. Amom asawan day ta. Ngam di mo pinanunot sakbay ang nagaramid ka iti kalkuan. Amom mat ngagsak-sakripisyo ak para iti pamilyata. Agtrab-trabaho ak uray Sabado kan Domingo.
Tadyak kayat amapadasan dagiti anak tatirigat anapasaraka. Ngem anyat inaramid mo. Lucas, pangasim ko ma. Ika nagpaiti may sagon daway. Diyak kaya ti pumanaw. Nakapangagden ako na. Pumanaw ka na. Baka wananak, Lucas. Manipod idi, saanan ang nagpakpakita pa'y tikabsat ko dito'y lugar mi. Saan kumatan a pinapanaw ni Rowena, iti pagtaangan mi. Ngem nagsinan ti siled a pagturturugan mi. Namimpinsan a napukaw ti panagayat ko kenkwana, gapu iti inaramid na. Ket numan may sa abubong ti pagnanaadan mi, dayjay ket para laengen kadag iti anak mi. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaang. Tuy pagayam mo, Lucas. Lucas, pagayam ko, agyamanak iti daytoy a pakasaritaam. Nadadailan na naming pinsan ti panagtalag mo iti asawam. Ala, sapay la kuma, ta iti likudan ti napasamak, ket maipaayan nyo latta iti 100% nga atensyon ken pammateg dagiti anak yo. Ket idawdawat kumet, asapay la kuma, tadumteng to ti panawen, ang maurnos matlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Lucas iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.